Prošlo je mjesec dana od kako je ovo stablo asimine cvetalo i pošto asimina ima problema sa oprašivanjem, ja sam pomogao sa četkicom i oprašio sam većinu cvetova i bilo je mnoštvo plodića. Međutim, sada mjesec dana kasnije od oko 20 plodova koji su se bili zametnuli, preostalo je još samo ovaj ovde i ovaj ovde cvet. Znači ovde imam jedan plodić i na ovom drugom cvetu imam 5 plodova. Znači oko 18 plodova je opalo. Ne znam koji je razlog tome, međutim najvjerojatnije niske temperature koje su bile prethodnih dana. Drvo je sada već isteralo listove i odmah izgleda lepše. Evo vidite, ono je negde oko 3 metra visine i nadam se da ovi plodovi neće otpasti, da bi vam mogao pokazati razvoj plodića na ovom drvetu. Na drugom drvetu asimine koje imao sam samo 3 ili 4 zametnuta cveta, to jest oplođena cveta, međutim za mjesec dana svi su otpali, a na trećem drvetu imam još uvek oko 10-ak zametnutih cvetova i plodići su još uvek na drvetu, međutim i tu polako otpadaju plodovi iz nekog razloga, najvjerojatnije vreme nije odgovaralo i vidjet ću da li će biti neki plod, nadam se da hoće. Kod ovog drveta boja je tamno zelena, dok preostalih 2 drveta što imam, boja lista je svetlo zelena. Evo vidite kako izgleda list asimine. On može da naraste nekih 15-20 cm u dužinu. Inače, asimina ima kao prirodni pesticid u listovima, zvan asimicin, i kaže da se može koristiti kao prirodni pesticid protiv insekata. Ja sam probao sa suvim listovima, međutim nisam dobio efekat kao što sam mislio da će da bude. Međutim, čitao sam na internetu razne recepte i ljudi kažu da funkcioniše uz dodatke i još raznih supstanci. Znači ne samo listovi suvi, nego plus sveži listovi, plus još dodatne hemikalije. Evo vidite, drvo je trenutno nije napravljena zaštita od sunca zato što je drvo veliko, na mlađim stablima mora da se radi zaštita. Evo ovde sa strane imam jedno mlađe stablo asimine i oko njega sam napravio trske zaštitu i gore preko sam napravio krov. Evo vidite, inače asimina dobro uspeva i u polusenci, međutim kad je starije drvo bez problema izdržava i sunčan deo u bašti. Znači sunce mu ne smeta. Nekad se desi malo sunce da oprži listove kao što je ovaj list, međutim ništa strašno. Evo vidite, listovi su tropskog izgleda, znači još malo kad porastu onda još lepše izgledaju. I nadam se da će ovi plodovi da opstanu, tako da sljedećeg mjeseca ću snimiti još jedan video, tako da vidite razliku u veličini plodova. Ovdje sam stavio, okolo sam stavio drveta, raznu suvu travu, grančice, tako da bi se vlaga zadržavala oko korena, jer kad dođe vruće vreme, potrebno je s vremena na vreme da se
drvo zalije.